U likovnoj galeriji Kulturnog centra u Kuli danas je svečano otvorena izložba radova nastalih na 18. likovnoj koloniji u organizaciji Opštinske organizacije invalida rada Kula i 12. likovnoj koloniji Opštinske organizacije invalida rada Vrbas. Otvaranju izložbe je ispred lokalne samouprave prisustvovao zamjenik predsjednika opštine Kula Karolj Valka. Postavka obuhvata raznovrsna umetnička dela koja svedoče o kreativnosti, talentu i kontinuiranom umetničkom razvoju učesnika ovih kolonija. Posetioci imaju priliku da vide radove različitih stilova i tehnika nastale u duhu druženja, razmene iskustava i negovanja likovnog izraza. Ova izložba oslikava jedno, da kažem, kako bi ja rekao, svake godine slike su po mom nekom mišljenju ljepše. Vjerovatno slikari u početku su imali neke drugačije stavove, dođemo malo, družimo se, hoćemo nascrtati, nećemo nascrtati. Međutim, ovo su sad prave slike, mislim da može ovako jedna da izložba ide i na više, u veća mesta i da se izlaže, a ovde su slike iz opštinske organizacije iz Vrbasa, pošto danas Svetu tu nije, on bi rekao 10 njegovih slika nalaze se ovde iza mojih leđa, tako da smo organizovali zajedničku izložbu. Neće biti one izložbe kao što smo ranije radili, pokrajinske, zato što predsjednica se opredelila da ove godine u Pančevo održi, tako da smo mi sve opštinske organizacije koje su imale koloniju, po 3 slike smo poslali da učestvujemo na toj izložbi. Ona se održava u ponedeljak, tako da će i naši slikari ići će tamo koji su slikali to, a vama još jednom hvala što pratite naše aktivnosti i što nadam se da ćemo se dugo družiti. Izložba u Kuli ostaje otvorena za sve posetioce koji žele da se upoznaju sa radovima nastalim u okviru ovih likovnih kolonija.